la tu fa nga kasa fa tangimata fa ta ape ai au solo te a o fai se fa singa e fa mana tuai de tolu se furu lima tu sanga o le rally po le fa singa e langolango ai le fa demokrasi i le atunu siria mar se lawo lo mani nu o mar siria mar lima se lawo pu e leo a wari po tia te o solo te ua va ai le atunu tanu mai lava le tu sanga taruai e fa tau i se pili na si iti ai na fonga tutongi tangata ma si iti ai le tau le soifuanga na toe ave ese le mālore piri rea ia iuni tau sanga na tene i peitai, na whaiwhai te tele le feito tangata ina ua mariu se whai aonga, sa tau fia i le wainga reo reo, a toa ima le whanaina reo reo se tangata e whaataua na oloa i le awala. O le lau mua lao Kenya o Nairobi, le olo o riputia mai eive vesi ia, ma wafetaua ina foi, le ta whanaina ane o tangata lau tele leo leo, a o tā lia se wha maoninga o ia ripoti. Ua whaamatu ana le whaamasinonga o sori ngā tūla whono whaamalo le International Criminal Court po le ICC ni polo inga e pu e na ita e to olua o le Taliban wa tua ia le whaasalaina o tinamata maa itai i Afghanistan. Whai mai ripote o nā ua ia sao la whaatunuina le whaao o whaasalanga ita maa itai ma e le i usta ia la tau e le i usta ia whainga whaavaya le Taliban pe ona whaamania mai le whaamasinonga le ICC. O Haibatullah Akundasada o le taitai siri rea whaatasiai ma Abdul Hakim Haqqani o le whaamasino siri le grupu Isalama nei la ua ia o lo anga iei polo inga e pue whai mai le Taliban la tau te lea mana ieina le ICC. E onga nisi o ripoti o whaasalanga na tuina i la tau ia i tamaitai e mai se le whaasaino na awainia o onga. O lo lango e kulupu e whinau moa ia tatau le whaaiunga ma le ICC wha mai a la tau o le awala tonu le mawai se ami o tonu mōna i tangata e mei se lava tamaita i wā fia i eitu ai ngā pule anga. Mai le Pasifika i Palau mōni maule presidente o le atunu o Zuranga Whips Jr. e moni e umi ma te lere lui tau o le tari mālo i taalonga la ite o Pasifika ai e tūlanga e se foilangona o le whaamalieina mai lea whaamoemoe. O le whaalua i leo na tari mālo Palau i taalonga ia taru mai le lua whimarima, ma o le tari ngā mālo i le tausanga nei ua whaino aile nganga fia le di presene e mai se le tootero le au taa alo ua pa au atu. Pamai ai o le nganga fia tau vāolo o iai le au taa alo uma, peitai e lau alunga i lava anga wha Pasifika ma le tutu whaatasi ma le mita. Ua lama whaai u taalonga e whamai le presene ua amata fo i talanoanga mo le anga i lumo nei taalonga e me se fo i molona lava atunuu ma le wha moe ia wha popo nisi whai ngā malanga anga i atu i Palau le rumanai mo nisi wha moe ngā tetele. Whamai Whips Jr. o la tau ma le Pasifika e tasi le vasa tasi fo i ma le Pasifika. Tala mulimuli, mai le atukuki o le fuafuanga ina ia wha o popo la fonga tatongi mo o loa e pei o vai inu sua maria ma le awa malosi, o le ailo i roina le kapeneta le tukuki le masina le nei, a o tau mawhai e pia le matanga ruenga le soifua malaloina i tau mawhainga, e tau fiofi aile mau whaafita auri tau le soifua malaloina i le atunuu. O le fuafuanga lai le whai o le wha o poponga le aile la fonga mo ia o loa, ia fesoso nia i le tuititi o wha mai le pipisi o lo o au fiai tangata o le atunuu. O lo iei le fuafuanga le matanga ruenga a whai e pasia le kapeneta lea whainga whawai, nuna winga e te tauna amata wha mamalu i te tonu leo no masina, ia lava i fo i mare taimi mo i la tau e sapalaia ia o loa, ia muli ta ia nisi o sa o le atuina e whaatatau i le marketina o ia o loa. Ia o tala nā le Radio Samoa mo le nei fo iaso manuia ngā ruenga o whenga iai.
Te mātina, wana te tata, wana mone ai o whangai ai roto. Te tele tia mo, o ta fia sauro. Tūma au, asio sio mi ai tu mauna. Ole ko wari hori noa atoi no mako whai no ingoa. Amo iarela e susu, au i tanei ua kaualea. O mana mea, nai no ko pea kia. Amo ia hoi o saoata, au i tane wale mo whaina ngaloi. Electoral, pia mea o koe. Tūma mau, asio sio mi ei tu mauna o. Ole ko wari hori noa, kai lo mako whai no ingoa. Amo iarela e susu, au i tanei ua kaualea. O mana mea, nai no ko pea kia. Tūna mau, asio sio mi ai tu mauna o. Ole ko wari hori noa, kai lo mako whai no ingoa. Amo iarela e susu, au i tanei ua kaualea. O mana mea, nai no ko pea kia. Usolela, susulu mai, maomana tuai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Osolela, susulu mai, maomana tuai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Hangi mai se matangi, se momoli atu ai. Lo ua lo whai la Samoa matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo ua lo whai la Samoa matalasi. E a talo lava le po ia mawalunga o le whaafonga tāpua i o le atunuu. Ia mai se fo i o lausila mai moa i le nei fo i vaenga o le aso. O le o ngā te tolunga le mbu o le vaiaso, le aso lulu le nei. Aso iwa o le masino i ulai lua whelua se furu ma le lima. Ina ua se furu minute o le ua te aile tu lai wha. Ia e whai ama wha manatu i ate. Oi, Wa tātou tū la lata i na ngā ngaifo Faiva le atunuu ma le mānawa o ngā luenga. I tu ute ma Faiva o lo o ngā pāti ai le atunuu. O whea lava o lo e ngā lue ai.
po e ka whao fo i ane ai, a mawhai e iau tiwhinga. Ia, po o Faiva o le ngā tui whale, o Faiva fo i o le ele, o le Faiva o le wā tētea. Ia, malenga ngau wina o le mau, i le tua sivi. O to tonu o ofisa o whalenga o simea, o whale whai ngā luenga ese, o lo whaafonga ma ngā lulue mai ai i lo tātou tunu. A vea le nei awa noa. Ia, e ho fua lofa ma whaatalofa i a te oe. Ia, mo onga le lei. Ua mae ale aso. Ma uti ute sa tutofi ai. O lava singa. Ia, e maise fo i o whaasonga o le aso. Malo ngā lue. Malo fo i le lava papale. Malo le ono sai ma le whaatotoa. Awa, ele o inisi e manuia. E manuia i lava tātou. Ele ngalue mafulo muaunu. Ele mawhai o na whaatino le tautua i le ainga. Matu le mea ailonga le laulau. Totolu o le pantry ma le fulisa. Whaaola le ele tise. Ola le vai. Totongi ma le fali. Ia. Ai ale pengisingi o le kawale. Ia, matupe lafo i Samoa. O le tautua whaipea na a Samoa. Le aitau malele. Masusu ele wha malama. Ma tilo i Samoa. Ma lole folau i le pa ia maulunga le tātou. Tino, manatu sa manuia fo i lau tau maftanga ma le fionga e taito ma i lato uma sa ngā lulue. Ia, maofo i nā tu fo i ia le awala e taito lua i nai o i le ngato se tala maalie ia e whapena fo i. Ia tātou musika o tala mai Samoa o mata upu ese whaaloto i whale. Ia, o ngase o malo ma upu whai o le atunu. Ia, ma le nei whai atunu o tātou nopia iai i New Zealand. Wa vea mo tātou a ingalon lua. Malon sa ifu manuia ma le lange mas ao le atua. Whawhetai seu malo, whawhetai i lo wanga le lei. Ua mātou whelua i fo i ma le atunu o mlau lua whesile whai. I le nei ia solulu. Ia, o lo o malu pui a pēr le soifua tautua le soifua auna ma le soifua ngalue o le atunu. Alo le atua i lo wanga. Le mo lo lofa e tau buli pea. Ia i mātou o si ai le whau o malo. Ia ai mo moli le vi inga ma le whaaftei tele i lau fio. Ono o mea sili wa e whaia mo i mātou. Tā lolo le pa ia i sā ma whai ngā le aveo le atunu i o na pāle solo. Ia ma o na pātu loto. Ia ai whaaftai i le atua. Ta lolo ai pa ia i sā o le atunu. Ta auto atu i le tausinga ba te le atu mua mapule i tu au ma la taua ainga le tai ma le wa o fonti. Pa ia i ainga matama, tama fo i ma ainga. Ia le na o lo o yo tau a au. O mamalu ma pa ia wha le malo. Ia ia mawalunga se vi inga o le atua. A wā. Ia le wha no ngā manu o le au whai ngā luenga pa ia. Le ainga sa le vi, a watu le whamano whaaftai i la outou tatalo, o lo outou se ea i le matila ma pō le whala. Ia a o alo Faiva alo matapa whanau a Samoa. Ta maam tina mātutu o le atunu, whaatalo whaatu, ofu alo whaatu, awhi atu fōi, ia ma whaafeiloa i a te oe, o whea lava, o mauta malawa, whale o tangata mātua, mauta ngase, ia, ma lole soifua manuia whaaftai fo i lautou fo i te talo ma lautou tāpo inga. Olo o manuia ai Faiva o alo matama whanau a Samoa e so se tulu inga o le rolangi. Whatalova whapito i lunga o api o fuolinga ma tātou YouTube channel o penga to whailangi whatalo whatu ma lole soifua manuia. Ia, ma le langi matafi i nā iuso matua whawhine o paanga tō tino a le si ufonga o Samoa. Ia malau toa o auna, lei a taua Severa, se Yuli, le ulua i ali i Al Harrington tu manu wao le vea. Ia, malo le soifua manuia, tātou mafuta fo i mautau se ia pa ia. Ia, le afiafia nā nei le tau le fitu, po le toe kuata i le fitu. Ia, na sau fo i leo se tasi e wha au wau le ngā ruenga. Mabori e o tau i le vā moe, ma le pasi moe. Whatalo velunga le apio fōlinga balo le soifua manuia, ia te oe whaapa ia whepule ai. O tu au pepe tiu malu talo whalaba. Alo whatia i ia whapea fo i pātolo whingota,
palonga leu pena unasa mai latu leu amata mai feelinga ti Nico Bird alo li le soifua manuia mata matatu i Seattle, Washington. So o se tafo le lalulangi e le ngata i New Zealand nei le Pasifika le tātou lava tunu pele i Samoa tui le banua ia o Australia. So o se stete o Australia lo whanongolongo mai ai le pa ia maulunga Samoa mana i o tātou ainga. Hawaii, Amerika, le atu Asia, ia whapena fo i le atu Europa, Japani masaina, ma India, wato tele o tātou tangata wanga i atu i da. Ia mananofo i lava, ia ma whapena o ngā le koe popole mai i Samoa, le toi fia Faiva la velave, ia, e ui fo i le rei mai tau le tausaga, ia, tātou te ngā lulue ma sāwa wali pēr, ma whaatino tātou tiute. Ia aile ma whaiona tu uai. Lea si mai o lea tua e tau wala mai foi. I lana wala au pa ia ma whaa, mana vai rai ngā ruenga a le tōtele. Ia, a vea foi le nei awanoa, mori e tuai ia wha mai senga. Ia ma wha ma whanwhananga. A inga, wō me ma sani, o ekalesia wha la puputonga. Ia, maso se nuu ma se ainga o le tātou tunu o lo ofitia i le au pongisa. Ia, ele o se tātou loto. Awa, ele ai se tasi e tū ma te te e le finangalo le tua. Ia, o le finangalo e whaito tasi, o le tō whapa ia, ele ai se isi e pule ai. O le finangalo le tua na te au mai, o ia foi na te toi whafo iatu. Fuatino Josefa, talofa sister. Yeah, le fionga atu au pepe. My watching you from Rotorua, Posao. O meali I Alopulou, watching you from Newcastle. Yeah, malo le soifu via. I le paia male lasi o le tātou. Tino. O le asolulu le nei. I o le aso masani fo I wheloa iai mo seisi whao poponga o le tātou pola kalame. O le malu I fale, mai le fale tua ia e mele palamo. Ia manisi fo I o ana malo o whaalo anungi e masani na mai. Ia e whai fo I mafonga o le pola kalame. Ia whatalo fo le tātou au whinga luenga. Le fale tua ia e mele palamo. Ia whapena fo le sunga ia Matt Luatua. Ia maisi e masani o nanga mai pei o le fionga ia le malu Bob le malu. Ia whapea fo I le li I ka muta. E se taimi. Ia o na mo fo leo sa vanoa e wheilo I atu. Iai, a leo mafuta mai ia le sunga ia Matt Luatua. Whatalo whatu I lau sunga I le li I whatolu awa. O le tiute ma le Faiva leo le sunga ia Matt. O ia o se li whatonu mo le manuia o le numana. Advice for life. Talo fa Matt. Malo le soifo manuia whaftai foi le mafuta mai I le openga ta whailangi. Ia awa le ta polokalame I le nei foi ia o huli o le asolulu. Talo fa lava. Talo fa lava malo soifo manuia lo fionga savea. Malo lava whaftai lava mune noa. O fai singa malulu fo ile ia fiafi a. Ioe. Hello jacket. Tilo mai ua whaile jacket. Ia matua I malulu lava. Ia lala fo lala na e whai tete foi. Malulu. Ia maua fo ile malosi. Mantua fo I sa wale winter la tō ia ma le tau malulu. Ma mai fo I ona ia wha le tolu ma whaingata. Ia ai whaftai le tua. Leva vai atu sulu le tino. Lo maua lo malosi. Ia whapena fo I le avanoa tā te wha soa ai. Ia, oha mai le lau sunga le li I whatonu. Ia, whapea fo I au tiu te olo o whenga iei pēr. Mangui a me uma whaftai lava sa vea. Ia, mangui a le o langa male. Ka whakua. Nga oi a le nga oi. You know, just looking after the family, look after the ainga, and do the work. Ke le foi au clients ga ngavili mai a ule siasu. And so ke le nga yo and very busy, going to back and forth South Auckland, Central Auckland, West Auckland. So
You gave me a travel at Kavali. Hey, so you do quite a bit of travel back Yeah, and forth. travel, lots of travel, back and forth, back and forth. I'm very familiar with the streets out there now. So, Talo fai. so tonight for second appointment ile ongo over in Many River. So, yeah, bit of a drive. Keep me busy. Love. And not only that, you get in touch with your clients and become closer to them, and having a great relationship with them is very important. Very tawa. Have a very good relationship with them, because I think because Macy Samoa, with Palangis and other ikungu, you do the business and you don't really hear from them. But with us Samoan clients, if I am a really mate, when they have facilities, they really may out. So she came me swangy really mate. So I always in touch, like you said, I always have that opportunity to engage with them throughout the days and throughout the weeks to come. So it's not just one meeting, two meeting, So it's good keeping regular contact and help them as much as I can. Is to walk them through the process and help them from the beginning to the middle and all the way to the end as well. So it's always good to look after your clients, and they can trust you. They trust that word. They trust. Yes. Matatu le tulanga lea. Lale me tupu pea o lea wa whailau application, wa whailau tālusanga mo se policy fo le pui ai I oe. Ai, o lea lava la ele I confirm pe wha mautu mai fo po ua talienga. Ela no winga la e se kava mo el te mile ai le I look, disclaimer more information only, high level generic information. It's not advice. Me say advice. I meet you normally low valley or somewhere, and I go through my 6-step advice. So today, just information only. So so when I see low client, client, I go and see them first meeting. Information only, just to understand or client what they need help with, what kind of insurance, life insurance, or medical insurance, or making a trauma insurance. And in all the second meeting, once I do my report, my statement of advice, and then I book my second meeting, like tonight, second meeting client. It takes about 2 weeks, and then I see them in my second meeting. Well, in meeting, that's the one where I take them through the statement of advice, and I take them through the different prices. I use all the 5 insurance providers, the main ones, AIA, Astron, Fidelity, Chubb, Partners Life. And then when I showed him the report, I showed him the life insurance and trauma insurance, income protection, do the prices, make it fit their budget. And then if I got the client, if they're happy, that they want this, then I start the medical application with them, where I ask them all the questions. Ula, sekeleki, periai, ngase, mamafa, maulunga, ngaluenga, all that sort of stuff. And then I put the application through to the insurance company now, whether it's Chubb, or AIA, or Astron, and then we send it to the insurance company. And then that's when so we wait for the gong. But the insurance company, they can take maybe kasid vayaso or lual vayaso. Sometimes they can take kolma singa ere mo amerikali ere mo gong. Kali a lot client the gaming. And so it's a very dangerous time. Fakali. But what about for city client, I let mo Congolese insurance company. So then that's when they have this very ta'ua thing called the interim cover. Or the interim certificate. So while the insurance company is going to the doctors for ma'i notes, to send the for ma'i notes, get the blood test done, get all level, get all meat fakali.
And if something happened to my client, maliu whafosei, ke nele interim certificate e maukingia e ko kongi e ko pe turi a inga ai ele a makal insurance policy. Ele approve, ele kaulia, but we have to honor le mele ko the interim certificate. Ele mele whataltali, Yes, alai whakalkali ale mauskongu, they still covered. Like cover our client, they're protected if after their second meeting. Right. That's very tawa, very important. Yeah. Okay. Ta wutilin bele we saulo ye Matt, because le popole tangata ala wala le masina ono vaya so fataltali. Le la wata we le lo atu olo ya le interim cover. So it's like tu salava pele tele a olo o yai se mea tua yai pate o tupu falavlave se favose is falavlave Yes. Afa pe o le o uma fai lau policy ai te ilo o tu u favose I ma o manatu o la le to tau mafo le te pa pe tang fio fo le te pa e ai se swinga e tula I mai I le tau ngata po le tau fo o le premium le ma sanu no tongia. Yes, suile premium. But Makaulia, if you stop smoking, stop smoking, sui lo le kau le premium le kausanga fau. Ai le fa pea e faile application, ai fa mai o ia e ulaula o le sikeleki po le vape. Le vape le masangi ulo le ngaka, kupulanga. And you say, yeah, the premium, if I sing a car, it's like double the price. Stop smoking. You have to wait for the whole kausanga. And then the insurance company will review local prices and then they drop it down. If really maya o le masinga fo me Matt, we'll stop smoking now. Faiva also le kulula. And then I say, ui mangaya. Now you have to wait for another 11 months because the insurance company strict la kula fungo ele fa pe get stop smoking the kasilva aso e suila ko premium le ai. They wait for 1 year. You have to stop their kausanga a koa before they can look and review the insurance costs. Right. Yeah, they have to get it out of your body, your system for 1 year. Umalole 1 year, then they can change the price for my facility. Lesi client ya ai fa felo the insurance company wa ko go sanga will stop lula. And I said because you la ko fa the blood test. They will go to your doctor or order the blood test to see if it's been out of your system for that long. Right. Long o fiela ko bea o e wo lula lesi aso. What I mean? It's so funny because technology. The insurance company looks at the risk. Risk. High risk. High risk. High risk. Le heart attack. Le cancer. Malaysia me cancer for the lung cancer. The same thing with the weight. Fai mamafal ke paungal kangaka. Yeah, lose weight. I go pupu kangaka mamafa kele le BMI o le winga le BMI o le maulunga ma le mamafa. If the BMI is over fase fulu BMI, le si client ngai I'm having o le BMI le over le fase fulu BMI mamafa kele. So the insurance company look at that and what they do is they put the price up. Halu lunga le kau because mamafa kele le BMI. Ai au le a ko le kau sanga o alu pa upaunga. Kingo kangaka. Then mawhenga ku lalu le price le kau le insurance after 1 year. Yeah, o le whaanongolongo pa i le tātou tunu. Me so tātou tangata tuloa fo ile whaisila popo o masani au le nātua na o tangata Pasifika ma Samoa. E te le o lātou tino ma mafa. Ai le terminology le o te wawai atu i. What does guaranteed insurability means under life insurance? So guarantee insurability o le component lea. Because if I am a sui circumstances leo langa ngaka, 1 year we graduate alu university
and then we get a job. We might have a baby, get married, so there's a lot of different achievements throughout their lifetime. So the insurance company, all these different changes they're going through. So they said, where you having some sort of achievement like this, like also or you're having a baby, then the insurance company said, yeah, kuulunga life insurance price if you want to see ilunga cover. Because let's say for you only got 50,000 life insurance, but that's when you were single. Gaming single, eh? So lava. That's enough for the funeral and everything to pay the funeral. But then all 10 years later, then ele lava 50,000 life insurance. So really me way out of my mat. Mga mia life insurance cover because I got children, I'm married, 50,000 ni mas lava. So I said, yeah, kang loa the insurance company, si ilunga 50,000 up to lima sila wafe because it's got a mortgage, so he wants lima sila wafe life insurance now. Ele lava lima wafe. He wants 500,000. Or the guaranteed insurability or the wing or the menga. If something special event happens, you can lift the sum insured of your life insurance up. Right. So that can go up, and they can do that for you throughout, different times of your life. And you don't have to go and complete the application or the questions all over again. It's a tau tele le umai tupu so fa tangata e ngata I bea tino wa maua mai a different lifestyle, the children, the family, e fa popo la mea na ilunga o lau original policy le sa ai tau tele o le sidi le tu le mai. Does my KiwiSaver and life insurance both pay out if a person dies? Facility may sort of your clients out. Because some of my clients and the KiwiSaver I say life insurance because we're too high risk the client will mafa kele will makua kele will ula kele for ngase will mafanga ko legal insurance company because we're too high risk. But like KiwiSaver. Ele KiwiSaver because the wing of the KiwiSaver is for ngakarengo for ile kung ungay sila, you're resident of New Zealand. Ele lo superannuation or the mele or the KiwiSaver superannuation. So the kula fongo the rules of the super KiwiSaver. Ele mafanga ko lo le kupele se long couple of options. First options among me if I go fale. After 3 years or so, according to the terms and condition, then you can go that money to buy your first home in New Zealand. Mia ekolo mai se kupe because laingi fala velave in your life, the financial hardship, then fill out the form, then mafainga kolo mai se kupe soangi if you have fala velaves. But ele mafainga kolo uma mai kupe, you can't take the whole KiwiSaver palengi, right? Only a small percentage. Right. So those are the two options. But then the third one, ole last option, amaliu. Kupu se falavelave amaliu kangaka. Vili maile le ainga kangaka le vili yaku le KiwiSaver provider mai hei. O maliu la ainga le o langa KiwiSaver le o le mumela le. O le palengi o lima sulwafe. Fenga kolo mai kupe swangi mai amako. So the KiwiSaver acts like a life insurance policy as well. Right. Where kokong is apa maliu kangaka. But remember something very taua. There's a rule because a lot of people ele silifia melia. Ele fai go fie. E fai go fie akule life insurance pa maliu ngaka kong yakule life insurance. Easy ale process life insurance ai fai singa fai kale process le KiwiSaver pa maliu ngaka. So le KiwiSaver because it's a retirement scheme. Fai lo palengi lai ele kikilo palengi andas fuduri mafe. Then you don't need a will. You don't need to have a mavaenga.
If it's over 15,000 lo palang i KiwiSaver, then you need a will. Ali aise mavaenga, ali aise will. Yeah, you have to fill all the forms, goes for the whamasingo, goes for probate. You may be 6 months, maybe 8 months, maybe 1 year before a release a kulkupe loainga. So, which means that you need to have a beneficiary then. A beneficiary. So one is a will, have a beneficiary. The other one is have your name on the KiwiSaver of your partner. Right. So if your Golua has the KiwiSaver with the ASB Bank or the ANZ Bank, go along as a name beneficiary on there as well. Because otherwise, Right. Malo whaftai ese le tau o tele. O whatulo e lunga o le sfuli mawhi i lau KiwiSaver. Lona winga, wa tauna whaise will, ia po sau mawaenga fo. I mai aise tangata e a nga i eile tupe pate i ua. Wa tonga whafua se i ia se whalo sa i lo whatawhata. Yes, yoe. Otherwise, mia whakari lo a inga sul. Yeah, malo whaftai, Matt. Beautiful. O le whafonga bai o le atunu o lo matalua mo le li o lo o whaia le whautuanga le leimo oe mo le soifuanga Advice for Life o lana telefoni le nā o lo ilunga le screen valu o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa. Matt, thank you so much for your time. Ma nei o fo le ta fa so le dei aso fa mo o le ato telenisi va lau mai. Ia mo tango tu ma tu fa tu ia lau telefoni mo wa le taimi te le to te mafuta ia ma fa so ai fo. Ia tala muli mai lau sunga ta tau ma vai ai. Dai lava sa ve go lau fo lau kilfongi one more time. Olu a fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa dai ia. Moli atu le whaftai ma le whaamalo I lo tō pa ia, ma le mamalu sa mo I lo tō whaafonga, I lo pokalame lene so, ma lo whaftai, ma lo sai, ma lo tapuai. Whamanue le atua tiute ma Faiva, I lene aso, ma lo lava soifua. Whaftai lava savea. Whaftai, my brother, Matt. Very right, I le so fo, I whaasoifua ia mo le temi nei. Ia le nau whaafonga mai, ia le atunu, le talanoanga foi, ma le sunga ia Matt. Loa tua e te maua le telefone le na o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa ia so se mta upu lava e haro fia I lo soifua ia ma le pui a fo I lo soifua ma u aseta o le insurance o le insure o le fale o le insure o mea tōtino ia whapena fo I le soifua ma lo a inga ma le pui a o oi. Advice for Life, that's from Matt Luatua, e te maua le telefoni o lua fitu, balu toluiva, tasi fitu, tasi fa. Ia, lo tātou whaatalia fo I le taunu mai o leisia tātou ma lo whaaloalungia. O leisi fo I fofonga o le tātou por kalame nei. Le whale tua ia e mele palamo, ia ai o whaatalitali mai I le isi tu, o le tātou polokalame. Ai, ele mai tau atu, ele nei fo I aso ma le tūlanga o le talo le tau. Ua whiololo le talo le tau mo I tātou I au kila nei. Ai, o isi o pitonu ue pe o nei ai le whasolo atu I la loi Wellington, Calais-Tete, Dunedin, Canterbury, no whaanga matautia ia o lo o mamawhai ia le pa'u. O timonga, ia, mawhapena o na awhia ai I le siu manga o awala lau papa o tā whenga ma mea whapena. Ia, o lea olo o mai tau wina, ma ainga malipoti o le tala o le tau. Ia, o le aso nawhilenda tātou tala noa I fo I le tapuni alo ia. Le tapuni alo ia o le lola palota. Mo le stala mo tangata o le au e whaile whiriwhiringa. Mo I la tau o sui tau wā. Whaoli yoli ia mo le whainga pālonta I le aso luas furu ma le iwa o le masina o kuso. O lo iai le whamoe o le saufa inga ma le mawhatanga so whatasi a whai au. Samoa I lunga nei au kilani. O le alo ia o na whaalawi loa ma whailo fo I le whangatia.
ia le tulanga o le whaatino ina o se aso tatalo. O le aso tatalo lea o le tātou o tunuu. O le awhaia le nā i le aso lua se fulu ma le wha. Lua se fulu ma le wha o le masino au kuso ma le tua le aso lua se fulu ma le fitu le whainga palonta mua mua. Early and first pre-polling. Lalowing o le tala le nā. O le first pre-polling. O le awhatino le nā i le aso lua se fulu ma le fitu. No winga o le astofi. E mafua ia o na whaatino le pre-polling nā i Samoa. O le awanoa le leile nei, mo i lātou i ai mana o ngā whaapitoa. Ia po o ni mana o ngā tū maufo i lātou e o i wheelchair. E o i no fua whaatawale vale e le lava lo lātou malosi. Manisi fo i o tangata whaingaruenga. O le a whaingaruenga i le aso o le palota o tū le aso luas fulmariva. Aso fitu lale nā. E a ngā i ai loa. E whaia le palota mō pēwha pēo o oe. O le teine fua mai tausi mai pasi. Po le tausi i soifua. Ia po le tama foi. E loa le lei. Tilo atu lau rasta. E te whaingaluanga tōnua i le aso tōna i o le whainga palota o tū. E te whaingaluanga le ao a tō ma le pō. Ringa la, o oe e te alu e whailau palota i le astofi. Pre-polling, first polling of the election. Ia nei ta mam tina mātutua. O nisi o lot fau malanga matu ua le atunu. Ia ele iai Samoa i le aso luasful valu ma le aso luasful wiva. O le masino o kuso. Ia o oe fo ilale na, o le istangata. E te tauna e alu e whailau palota. O ete le i malanga ese ma Samoa. Ona e te alu le stofi le na. E whape te alu le fiafi. Usu pōla i le tai au le stofi le aso luasfu marifitu o le masino o kuso. Whailau palota. Ona e saulola i le kapenga lau ako. Ia ma elea lea tua i loa le malai valele. So all those people, even employees, that will not be available on the main polling day, the election day, which is the 29th of August, you are eligible to go and do your early vote on the 27th. Lea whalau loa tu fōi no whanga o le a ngai i ai i tātou, mo le whātaunu uina o le palota whāpitoa na po le urua i palota. The first early polling on the 27th of August 2025. The polling booths will be open early in the morning. Taimini nei, mo tōle nai malanga tu Samoa, mai Australia, New Zealand nei, Amerika, tuila mamanua. O le taimini nei o lo whaasalawina i le tele o avanoa, o lo sa ili ni avanoa whaingaluenga. Mo i lātou, tele avanoa i le official komsina o whainga panota malona au waa. O lena whaeloa mai, e silia i le afe. E le afe wha se lau tangata o loo mana o mia. E ngā lulua i le aso lea. O lana winga la, hawhia mausau part-time. O lena e lua tu le whainga panota. La tu sa o ale taimi le nei whaelo malau application. You want to be an election officer on the day to help out. Afe mon tupu awa no whaingaluenga le. Ngai lako e ka whao ma whaelau paroka, e lako e whaingaluenga i o. And it's a good experiment, experience so that you know the inside and out o whainga me le o palota. E le lope te ua i le team fura o tangata e whabe ia pusa palota. O nisi e o au mai le palota mai sa la whai. Ia mai o tonu fwoi. O tangata o le a veo ni skulati o e leo ma whela wai i a pusa palota. Ia matutu ina i tamai pusa fo i e a ngai atu. Ia i tangata ina i a mautinoa. Io e le luangi paloka lau kamale le whai. Tasi lau palota e whai ma le wha maoni. Ia ona e alu e se mai le matonu ina. Ma le tumu valea i fuo le mea. Ana me ia kongo pingi lo paroka fafo. Ale o tau atu e ate o tau.
o ava noa ma whaamurianga tā ua na o loo ia i le official komsina whainga panota o loo mana o mia oe. O loo mana o mia ave tā vale. O loo mana o mia nisi iei to mai whaapitoa i le teknolosi whaonga ina o computer malama i systems mwhai o na whaonga i lo malama i whainumera whaopopo to ese ia ma le wha mau o ingoa ina ia sao le lei. Ia mauane i se ma sipa sapa umala spelanga o ingoa tangata ma la tau wha maunga. Ia mana tua la, e wheo wa i tangata i le aso atoa. O nisi o mai tua i whale a lili, o nisi o mai le atu whanga loa, o nisi o mai le atu wale pata, la wheo wa i tangata. Ai, o le mea tau le malutia i le aso lea, o le pui puinga, ma le saunga le mu, o pusa panota ua tapunia. U malonga kongi ka pungi le whalusio, o lea lisi ngai uinga o lea whaatino le teimi le na. Ina ia mautinoa, wha maoni tangata uma. Saunga le mu, maami utonu mea uma e whaia i le la vaso manatua, o le aso whaapitoa o le filifilinga, mo le atunu u atoa, ina ia malutia, ma ia matango fie mea uma. Ai le o lea, ai le o le whaia e fui o le whaalunu mea le istangata la tau i le filifilinga ale atunu. La tātou ua tāle pese lea, e whaamanui atu wai i le au whainga luenga umalawa, tu tonu ofisa, fafo, i le whanua, fale whainga luenga, o lunga o le au wala tele, o le au ave upa, le au ave ta vale taxi, au ave train, ya, o le au ave loli, au ave pasi, ya, ma auto umalawa kuria, au ave vaa, i la tau ngā lulue i le St. John Ambulance and the Paramedics of New Zealand, vatu le wha malo to tele, sa whaita ta ita ele iai ni alo matama whanau sa Samoa le Pasifika e ngā lulue ai, i ta vale whapitone e la ai, Ambulance for People and the Public Safety, vatu le wha malo ma le wha tai ia te oe. Samoa o la penina puni ala vaa Petero. Lava
Ole da, le su foka matango fio le uso ya lua I pou o malo. Puni a lava a peteru. Ia male pese na ese le mana yo foi upol na pese. No fo ita inu u ese ai le ngalo o e Samoa la upele. A wa o oe lava na e fai mai. O a unei o le tama o le ele. Ia le na ta ua la tau. Fifi o whalongo atu. Ua tatala I tua le tama o le ele. Le sunga ia fiu. Skoka whamui na. Lomitusi. Ia le ngang fifi ma le ngang whaftaile na. Ia ua whaia fo I le matanga aluenga o leo. Ia le tulanga le lei ma le ami o tonu. Ia tapena I fo I lea. O le sunga ia fiu e anga I va ai lo ia. E mawhai ona tutu mo ia. I le fina wina. O le tula fono. I malana ia te tau. Ia whapea fo I ni fina unga wha le tula fono e tu I nātu. E tu sa momoli anga. Ua momoli atu nei ma whaati I ona tau au. Awa ole mea tā wule nai pe ona o avatu stasi o tātu li poti. I lo utalitalunga. E leo se tiu te o leo. Ia le mata upu lea whapea o leo mātou tāu fia. Ia le sunga ia fiu. O ai la le mamalu o lea tunu o lo o ia iso la tau whaangau le malie ma le whaasea ma manatu ina ia o atu e whaini mōrianga ma whaila ia la tau whaasea I le tō whaafiu. O tatonu e leo se mea le lei ma le ame o tonu le nātu langa. O ai lava tangata e anga I atu. Pei o la ua soani ia leo fo lea. Ina ia whaalotu tele tangata. Mata wānau tangata. E o mai e whaatino le mea le nā. Ia o la ngona nā ia ma lea ia tau o leo te wātu aina. Ia e whaaftai I leo. O la tau wamana. Ia fo I se tu o lalo. Ina ia whaia le ame o tonu. Ua tāo fiatu. Ua whaia le mōrianga. Tu ina atu iai ma le awanoa o ai inga. O lona tāo finga I lalo o le mata upu o le Samoa Criminal Act 2013. Ina ia avatu wai bail conditions ai inga o le tatala I tua pe saini tāo fia le tusfolau pe whafio na saini a fe saini ai po sava ipo tūmua. Ia manisi ai inga whapea o le tāo fia o le toe whaungaina o le upenga ta whailangi. Manisi whaasila silanga e le manuia I le itu a le tō wha ia fiu mole anga I lumina. Le vātu, le vai asuna sei ma vai atu nei, le sa mātu sāwa vali umai I le tā ua tele o le lalango atu I le wha moe o le vaenga o le St. Joseph College 1988 o le tausanga valu ia o le tā ua o le melea o le sāwalinga le na whai the walkathon oka le tō tele o le tō tele o le tau na lalango atu e soani ia ma watu fo le tau au le sāwalinga le na malis ia mo le wha moe o le alawa se tupe e maua mai ai ia na abe fo le ti ma le tātou le tio alu le au sava vali le tio le au whainga luenga e lango tuai I le fionga le te fono le tō wha ia whai malo po le fionga fo ia tuala le saoli ia whai malo Alan Stowers ia ma le sunga fo ia tuala Ben Silva ia ma le lātou komiti wha foe o uso malis wa o leo le a whailonga ina le tausanga le fitus forma lima tausanga talu o na whaavaya o ngā ale e kalesia katoliko I tono Samoa amata mai muri vai ia pia felela i o atu isi a o ngā uma e peo le ai St. Joseph, St. Mary's Chanel ia ma o ngā le longo e pulotu I le motele I Salafai ia Don Bosco ma I lato umana o le mea lale na whai nei le komiti lea a malisi St. Joseph Brothers o le tausanga I valu mauso malisi o le whai lunga ina lao la tau fitus fulma lima tausanga talu na whabai o ina foi o tupe ia la tau te maua mai a la tau sa ilinga tupe ma le la tau wakafoni ma la tau siva ma whaafifianga ia o le a whaatino ai le fasosoani
mō whanau uma o a onga ia a Sangato Iosefo, po le malis. Tongi eis korasipi a tamaiti. A leo te whalongo atu le tala whaasolo pito lea. Awa te loa ele ia se su ngā tupe ua o misi ai. I le tūlanga o le fesosani i ngā ruenga i a le kalesia. Ai mai se o le ale kalesia katoliko. O le lātou tausanga uma lava sfulu afe pe silia tu fo le sfulu afe tala. Tu i nātu e le lātou komiti whaafoe i Samoa. E mawhai e o na whaasosoa nā tupe. I a inga 5 bai. Ai ata mamai na ia lātou whanau. Ma lātou i loa tu fo e te le lumanai. O whanau o Samoa e a o onga ia ale ekalesia katoliko. O ale si fo i vaenga taua. Ma le tua, ua tele na wā whai a onga le malo. Ua o ese mai ia onga tūlanga lua ma kolisi le malo. A ua o i o ia onga ekalesia. Tasi lea manulau ti olo au mai o nei e le sunga atuna epa male i chapipi. O whena iai. Whena iai malato i loa ai. Ua onge whaia onga le malo. Ele o mai la le tōtele i whafu. Ai o le tōtele. Wa le la vāpolonga i le leanga o lātou tongi. Wa tele tausanga o au auna ma tautua. I lea o wina o taitai malumana i o Samoa moa tae au whanau ia. Ia onga le malo. Ai matua maua lalo tele o lātou tongi. La lala me o whai. Se e se. Pa ma vai ia onga le malo. Ai o e tautua i a onga a e kalesia. Ai sia. Pelenti mane a ia. Ia, e mo ia o tātou i Samoa whai so le upula na. Ia. Ele o le tupe a o le whātinoi o le tautua. No, it's no longer that way anymore. E te tau o na fua mai le tutongi a nga i le anga waa. Ma le to mai o le whai a onga lea ui ene. Ia po a so se ngā luenga lava. Iwa. Le mea moni le mea le na. Se e umalo ma whai a onga le malo. Olo i a onga. A e kalesia. Ai se ai mai fuai. Ma walunga i o le standard. O le fola ma walunga. E whaatino e kalesia. Ele ngata o le working environment and working conditions. O le siu manga e ngalue ai le whai a onga. I te tonu. O le siu manga lea. Ma le lio o a onga ale e kalesia. A o le rate fo i male mawalunga o lātou tongi. E mawalunga tele. Mai mana o mia. E mana o mia e whai a onga ia. Ia lalana. Government teachers, government school teachers has now defected. Have defected to church schools. Ia vavai neila iai. Wa matua I dominate. Na le wingo ngore upulina. Wa matua I whaato tele I nātu ia le tūlanga mamawalunga le tūlanga o a onga a e kalesia. The quality of church education system is so high. I le whātustu sai na le curriculum ma le tūlanga lo iai I whai a onga ma onga le malo. Mea nā e te tau na ave iai se wha mua. A se vaenga wha upwhai. Mo le anga I le numanai. To e tapu e le tau o tele o whai a onga le atunu. Lai mea leo le tātou whe ei ma pisa o. I le tau o whai a onga. Ai atangi e tutongi o le matua maua lalo lava. This is disrespectful. You know, to the profession that teaches and prepares and nourishes leaders of tomorrow, of this country, beloved Samoa. Tātou te whainga elo, tu lau whaafonga le tunu. I le tapu e ina, o le soifua manuia, ma le tamau a inga o tātou whaia onga,
o lo lātou ta poe ma ta pena. Ne whaamaruianga mō whanau nei tātou talatono o te tai malumana I o Samoa mo a ta eo. A se vai mea tongi o meo papi natsi. Nena. A iei la, na mai mantua le, ele isau se anava tau, a leu te whalongo atu I le whatutua I le atua Samoa watas. O ina la ua au mai ei le lātou anava tau. E toi tanga I leo leo, ina ia si I mawalunga, to tongi, ma le wha maluino leo leo, mena le na mio vale leo leo isi taimi. Ma whaatala le I o lātou tiu te isi taimi. So se tangata whainga luenga. E lolo lava, e leo le lei o la whaatino, ia ma le lei o lātou tutongi, ia whapena fo I le siusio manga o lo ngā lue. Ale mea nā leo na soli le tu la fono ma ngā hui isi tangata ngā hui. Whainga luenga. Needed a review of many of these people's salaries. Public servants at the lowest end of the scale. Ele se le tala. O le tala sa o le tala le nā. Ma le telefo o mata upo tala noa iai. E whauai langona, e whauai anawa tau atangata. E whauai mawhauwhaunga. E whauai se tu la fono e ono wha fofi, pe teu teu, I le numana. E tā ua te lele mea le nā. Teachers, public servants, o lau whai awala. Tā ua te le lātou e ngā rurue, I mea I infrastructure. Ngā ruenga te tele ale malo, o tu la tala noa le mata upu lea na o ai atu le epa ma le HRPP sa sava vali I o I le va o fonti. Lea la whato a tau iai la ufai tau I le mata upu lea ma o mata atu ai I lunga le upenga ta whailangi le whaatala noanga o le sunga atu le epa. E mana ia le whata o tonga mai o le mata upu. Ma whamatala mai e atu le epa. Tasi lea I tu malo e matua mawalalo ma whaale tonu ona awala I le tele o tausanga. Ale fasili la. Oi e te tala noa mai la I le whaale tonu o le I tu malo le wa o fonti ma ona awala. A o ala tau mea sa whai I le wha se fulu tausanga o tuana I atu. A lea la o to o lesi pai inga ma lesi whai ngā pānota. La le bele o tō o I mo tō sāwa vali I tua. Ele au ngā le tō sāwa vali I tua, e au ngā le whaatino o ngā luenga. 40 years you've been in that position as the government of the day for 40 years. Wangaloa. Vai atu le pa ainga lua wā sara valasi wha perfoi. E ale pa ia wale ainga sa whenui vau. Lautou matua ma lautou toa wha. Ma malu le wha uono. O la lautou fua iai. All of a sudden, they think of you now. Ia tu fo I se wha maumonga o iai ia la whioanga. Ele o se afe mon tupu tangata I le lola panota. A le la ua whai mai. E atu e watu le ono 10 miliona e whai ele tano. O le awala e sopo I lalo o le ele. Maati atu I maunga. O fea nei tausanga e wha se furu ua sola ma mau atu. Ua na le whai ai se mea whapea. Ai ana le tula ia tunei ia le tofa ia mau. Ea vea fwoi ma minsta lango I ngā luenga te tele. Ale malo. Ai maiso le minsta fwoi o isi mata ngā luenga e pay of sorta inga. Ele tau feo lolo. Ia le whatino ino awala ia. Awala ia. A o vea o se sosoani I le Palestina a wao le Kalesia. I le mata ngā luenga
o whaife au tāla I uma le kalesia Yesu Keriso lau pa iwa asunga tai. E ese ta vale whapitoe au mai o mo 4-wheel drives te tele la popo a pau 4-wheelie mātou te oa I tua. Ona whato a e tilo la ia lea ele panga tia o lea tu whangaloa. E o le wafu lea e wha e atu I wha le wha, manga I tua. I le isi tu da whangaloa bay. E se le mana ia le nā, le titi atu le nā I tu o le motu. A o lea ea e ilunga ma le wha ifo I vandu. La le bea nā la iuna re whaia. Whafonga le mai le tu malo. Io. La le bea le whaia ai. Lea le nā I loa I mātangi ai. Tau te le kea I le atu nuu. Ma tau te le kea I le waa whanti I le waa e tasi o le atu nuu. And all of a sudden, whangaloa becomes very, very important to you. And all these years, whainga elu iai, tu lau whafonga le tunu, e le nupu se upu ia. Ioe, upu ia te tau le te whatu I te tonu, ana le, alu ese fo I mau la tau ia, wai lo le mau, ana nofo I pe I, e le malo. Mai le whaia fo ini mea I tua, I lona I tu malo. Ai ale tulango whaatoanga, ma pā sa te tau na whai, ma le promote, o le la au o le awa le atunu. Tō whaifonga la Samoa. O ai la e o atu e whaatino le awala lea. O ai o atu e whaatino le awala lea. E le ise company Samoa e mai ein yo latu to mai whaapitoe e ta pomu ai ma tui me o whanga ia maina ma maina ia tuton ia maunga te tele ia. Oi, ale o tu foi la ia pani o mai sei nei whai. Ai whai mai o moa ia tātou tupe o le tala pe pelo nā mea. Ai se ala e wingo le tala lea watu nei. Fe mai maua I tātou ngā ruenga, ma si tia ai le tutongi, ma whapena le tamau a ingo le atunu, ma tangata whewai. Ioe, nena whai atu le tala sawa. O le matua pe pelo lava. Aisea, e o mai lava seina ia mo lātou tangata, e ata mai, ma ua qualify e whaatino le ngā ruenga lea. Special experiment and experts. Lato te le, a lato a whaafengalunga ina ia ni tangata. Ia le aula o maa le nā e whaangai seina. Ngā ruenga seli ana mamafa ai te tongi le lua I tūla, o I le lua tā lai le I tūla. E se, e le se le tala leo te watuna. E tuli e seina, ma company mai whafo o tātou lava tangata, our local labour and people of the district. E whai ngā ruenga siliona mamafa, malepolonga, and even dangerous. E a fia I le saonga le muma le soifua le leo tangata nei. Polonga. Te tongi whapitoa lava, seina la tau ia, o manu malo le tau o whonga. A le ale e whatalitali. Se e whaini wholofolanga I loa. We are talking about unrealistic, out of this world. Ma le utatu ta aloe vase, ia anava tau o tangata nei. Wa lele auto mai fo le na vatau le fa tu le tu Samoa o tas le auto mai ava na vatau isi pati fa foi tato te papa I fo ia I ba vase bo pena ale o tato o ile fo langa le o la woli le fa itua wana fia lava nio
Sa siri ei pe ana ave umole ono 10 miliona wau te whai atu. E le ono 10 miliona e whaatino ai se au wala whapena. I le tatui ni pomu mani whanaia. Ia maunga te tele la. Ma whaalu ai au wala o. Pau o le me whai. Sua whaale lei au wala. Ina ia tu mau le au le lei ma le matang o fie. Ma le lanu lau ava whaale natura. The natural beauty of the environment. Ma ia o mana tua le lei. A whaale ngaina nei. Ia le sio maunga. Ma le sio manga lea. O le atu whangaloa. Ma le wa o fonti. Tau te le malama ma sila fia le lei. Va vau tala nga tau le tala wha solo pito lai ei o. Ioi. E ma tau tia. Le maunga e o ilunga le maunga sau toiva. Oka le tele o va vau ta ua lo ta oto i nā. A o ngā tei fo i la. I le whanga, the whanga loa bay. Tua lewa tau sanga, nā le mena le whaiwha le ei i nā, le nā wafu. Te manu e o mai atu le mamanua, a whi mai i nā, ma o mai e le taulanga. Ma o mai e i a pia. Nena, ma faula ia. Look at the reality of this and the unrealistic approach that these people have promised. Why didn't you promise them something 40 years ago? Why is all of a sudden the Whangaloa Bay and the Wa'awhunti become so significant in terms of importance to this election and even HRPP? Mana tua foi. Sa ufa yatu le tala. Na momoli mai ia le fionga ia mau. Ia le atou sa vea, ma le polkalame le atou sa vea. Ia fa sosoni atu ai, i le whinaunga lea na whinaua i nei. Ina ua whaia pālo talaiti. Toi fo i eila ia le whai le whiriwhiringa. La lau tala na whai atu. Lau tau sila i le senga le mamolinga. O le sui tau wā. E le sa panga le lau tau sao tulamu. Le ai sa panga le mta upule nā. O le alu e momoli se sui. Mai tau tonu mai lau tau. Pea no o watua i le amatanga. Whetau i loa ma le ausa lea fo mai. Ma le Dr. Fai Pizza. Ma Dr. le ausa. Nau whātu lau tau sila le me whai e le Dr. Fai Pizza e le Dr. Medical Doctor. It was a landslide. No, te le mamamau le manu malo o mauina. Ia la au tau sila la i whetauinga ia la mai e nā. To tolu lea la mai e ina. Lea la atamo e mai ma le fionga. Ia fui maono o fo ia. O le tofa ia mau. Ma le tofa ia le ausa, Dr. le ausa, nā seri. La auto sila la ia ipo o ila la tangata lea o le amomori e le atau sa vea. Ma le fai unga o le mata upo e o iai. I le taimi e lau o ile unga o le panota lea. Nela fatula utala. Na paua i tu malo te le ta ua tua i tu malo le mo tele sa la fai la ngau te lofa. I le tātou motu. Na o le lima lava. Ia i tu malo e malo mai ei le HRPP. Po ole sapa. I to tonu o sa la fai atoa mai tu malo e luas fulmon tupula iai. Na le lima. The rest, whātua tua i le tua Samoa. O tas. Lo tatanunga le nā.
Se umana matu leo la analysis is state. Now you're beginning to panic. Because the prediction I did the last election came true. And the fatu ai, ma whaavaiba ai, ma malo mai ai, le fatu tu ile tu Samoa watasi, ile mo tutele i salafai. Lea fola la utou sila, lea fola utou e whaiatu. Na o le lima lava, ni tu malo e malo mai ai, pe a ie le sapo iai fo male. Male vaenga le la tato muamuanga i salafai. Tanga le whaitau le mea le na. 5, just 5. Where are the rest going to go? No. Na le lima. Tilo le mea le nale la tato mo nei. Awa o te loa, masalo po nisi matou nei malanga i Samoa. Au nisi po le fionga i le, o le sunga le i awa o ia ta vai meni ma nisi o le awa o le a whaamuri atu nei. If you look at it, can you imagine 5 years ago we were sitting here counting the votes and doing predictions of who's going to win? A seat from here, a seat from there. Ele mawhai na ngalo le nā mea. A mātou se i le potu lea, le studio lea, lo whaitau i pālota o nei, o le sunga le pali tele, le lafu, o le sunga i ata vai meni, o ai le si mātou sui. E whai ia mawhai le talanoanga. E whai mawhai ia le mātou fe tuwha inga. E a mawhasiri mai, ma utali atu, wa whasiri mai lava. Ma le sunga ia seu manu. Pape ma seu manu. Ia, sa vea le aso utali tanunga, lau tilo atu i mea. E le umia whatu lau tala. E le o toi mamaua e umal whai ngā pālota i. O ai le whaipule le a manu mālo mai i. Le pāti o na ia le sui whaipule lea. E le se. Ai uai na ua umalelei. Na matua tali tonu Samoa a toa ma e whalongolongo. I le moni o lau tala na whatu la toa wawa ai ai. Manu malo a toa, le whatu toa. Na o le la i titia, pena o le tolu pe wha. Ni tu malo eo ese mai, a o i tu malo uma o le whatu toa le toa Samoa kotasi. Lua afe ma le lua sfulu tasi. My predictions were never wrong on that. I say, o lo le leia, manatua na amata lo na whaungaina le tano ava. A o mato lua foi ma le tō whae a siata le vai mai malaye. E le whaatinoina, o le momoriina, o le tele o sui tau vā, o le whaatutua i le tō Samoa o tasi o lato wanga vā. A se sila lai le whaatustu sanga sa whaatino ai la le analysis nai le wā o mau ma le ausa o ia o le fo mai. Doctor, a medical doctor, ma lo tango loa a vane loa ma mau wa wha pipi i fo iai. Wha e fo iai. O ia fo i o le fo mai. But he's a doctor pizza. Medical doctor le ausa and medical doctor pizza. Mau. Na matua whaata vale Dr. Pizza ia Dr. Medical le mea. Aisea, tā wua. E whaalongo ato mai le tu malo, o le wha o fonti. Pe a mai whailonga mawulunga. O Dr. Lausa, Medical Doctor, Associate Professor in the medical field. E le I whaatustu saina I le tāua o le beautiful pizza, a le fō mai pizza. Toi mo mori ai, e se asa o le ausa, doctor, I o I le tu malo. Ai a le doctor pizza lea, e alu lana kiliva e alu e, whawhanga pizza a toli tu malo. Le nei, ngā ruenga whaatau waa, ai a, na wha e ai.
le māua o le tautua, a le pizza nai lo le medical. La le me te tai ai la ngona o tangata, o le ti a kono. E fai me le lei I lona I tu malo, e le fai me fa pito, e le fatua o I tua I le fai ngā palota. E alu, o le maliu, e afe iai. O le tu o le malo, lo sui o le fono. O musanga e fatino. Langa o maua ato le talo le tautua le tamalea. Nā leino whātu ai. Au mai la I se o molia le Dr. Pizza e whawheto ai ma le Dr. Medical lea. Nau tau sila la I ele se se. Le tautua le nāna wha ea ai. E fo mai le ausa. Ai le iai ma se mea na ia whinaua I e whai se whare mai o lona I tu malo. Ma le wa o fonti, ma la utala na whai atu ia mau. Mau, a o I le taimi e te alu ai ma sa vari le tu malo. Ia ta watu I lo I tu malo. O le a whai le whare mai. Ma toi wha fau le mea na tau whai e le whare mai. A o tu fu ai moa ma maile. Ioi. That campaign was based on fun and reality of service to his people. Tua lea nande lava le to mai wha fo mai. I le fo mai o le pizza. Le ti a kono le kalesia. Ioi. Le ti a kono lea. Ao e pei o le a onga fo I le whaile. Le roll call, ma le tau wala aunga le tae au. A whaila le tau wala aunga le maliu. A wala ura, medical doctor le ausa, absent. Dr. Pizza Mau, yes sir, I'm here, present. O tu ainga au wala nai li lifa ila ngona o tangata. Nai sole ka whi I le whainga le mea leo. Ewa e nofolo ma whata oto I luma I le tāu o tangata. Wale toi whata waina e tangata. Po le alo whailonga o oe le fo mai ma le professor ma le loia. A o tilo tangata. I le tāu o le angava. Le aise angava. Pe o la i angava tulou. Taulangi o le fionga. I le Minster. O le malo tau ape. Dange pe no fatu. Tangata nei po fea lava I whanga solo ai I ai. Pe o I se sae o I se sifo, pe o I le pati o tu le epa, pe o I le tuto tasi, pe o I le fast, pe o I le sapo ai lava. O uso lava. O uso ma au mea ma mai e pele lo loto, mai au telefo I me whaapito fo. E mo mori u ba lato. Langa e umal por kiki. A o le vāle lei mātou te mafutai pēr me whangale ai. Sa mātou masani maola whaatasi mai ei o tamata le vau ma la iti a onga se I o mai na mātutua. Ma ese tau whinga a ngai ai. E le mawhai o na tale pēr sesi le mea le nā. Ai pēo no whai atu o le tā leni o le momoli. Te se senga le nā. Wale utu whaalonga nei. Whai mai o tangata ata mamai umalai o le chapipi. Crap. Tangata milionea umalaya o le chapipi. O tau sisile iai. I re sa o le nā wha matalanga. O le tofi o le atunu o le nei. Le tofi o Samoa. E le wha lango ni wha I longa maululunga ma universite. A wha no wha tōna nafi. O le ale le mata upuna tātal noi, anafi. O le poto, a oa uina. A le wisdom. Knowledge is learned. O le poto, se mea oa uina. Wisdom is the application of knowledge. And common sense, e leo se mea sisi o le mea le tua.
o le fuafuanga ma le fua whaatatau. O le poto, it is a learned experience. Your wisdom is the application of that knowledge. And common sense is not a human factor. It is God's gift to man. Le melale na, o te whaasening ai le kala le ngā. Ka mea o tangata hata mamai umalai o i o tangata e mola tō melai o le hero pipi. Whaavai o Samoa e li whapena. O le maota ma le palemene o Samoa e whau le tō wha. Ai Faiva. Lana whautanga. Ai leo. Le mawhau le lei o tangata e lo le mea sa o tau na whai la ia lea. O le mea le nā, o le whaamdianga mai lea tua, ma le musmusunga le ngang pia. Yes, I'm saying this to you, Afalo Mea. I don't care, whether he's going to align whatever party that he's going to align himself with. Mr. Pizza Man, a brother to me, but I'm telling you, o lona ala I malo, o le whatuatua I le atua Samoa, ta se la fo I si la fia le le I mau. A o le awala na momoli ai mau ina o toi alu e whaila na whainga panota. O le awala le na leo te tala no atu ai. The experience of somebody that has knowledge of how to campaign and how to present somebody with his own ideas and his own qualifications. Ne lale na ese e la ia te le zaula malofa ilonga fo mai, malofa ilonga loia. E ta lea mawhaalanga nai le tautua lea. Pe ngata I le form 4 ma le form 6 le onga. Ai na mu mai lava mata. Ma vava ai ei le nuu lale ma le whai whi au. Ma tau ma mawhai I lima o le tangata lea. E tal tonu I lau tala. A walu momoli, e malo. E malo. E le whai aina. A wafai. E malo si le. Malo malama I le tala no I le tautua nai lo le tala no I le whai longa. O maua mai. E alua tala sa vea e una le lifa I loto tangata. Tia ila ia leo le whailonga. Tau waloa le tangata lea. Walea mana ia. Sa autou na nofa autou ia pia ma whai e autou me ia pia ma. Su e ile me o lai le tangata la tau ia. O e whai le nā. A whai le fo mai. Sosoani. Fesosoani lele. Ile soifua malolo ino tangata. La tau toio mai fo I le palemene, ma mai e o tau ata mai. Whaapitoa, na oa uinai o tau teo mai fisosani. Ina ia ola, umi tangata. Ma maua le malosi o tangata, tau ala mai le namea. Ale la o tau mai e tiai o tau whaelunga, whaafo mai malo ia ma. Poto whaapitoa whaapena. So you see the story right there. The analysis and the narrative is right there. Sounds of it. La koko mai fo I mai ngā. La le mea ngā lenga. Ngā kou o ke o ngā ma iau kou popoko iau tō loa whai tau tonga ma tō loa. Alo lofa I ta mamti la mātua ma whai tong fitinga. Whai le whautuanga. Tosi le prescription. Ala sau fo I te whinau mai tono le mauta whono ma le pāre mene ma wili teimi. Te le tua iau tupe maua. O le veo o se fo mai nai lo fia sau. E te nofo I tono I. Mai whinau ai. Whaavalivalea ai le whaia se mea. Your action and your responsibility is not in Parliament. O tau whafo. O lo la unga whapea le tutu uma yo au tafa tangata ne. Dr. Pizza, ma le medical doctor. E o maifo, a whapea tō se fulu tangata I. E o maifo, ua palota o mal tō se fulu na. I le Dr. Pizza. Toi whaasa o mā mea no tala noa toi. I le taimi whai no tua wō I kou kia onga.
Ta mama tina uma lele le atu no uma le lu le fa fonga ma sila mai. I le fina unga le fai. Sa to tongi ala to la fonga. Ina ia fa onga ina ia sa e poto. Ina to mai fa fo mai. E te alu ai e tausi lo ma tuama to ina ia. Ali ia va tu e te sau le po ma o ta folo le parmene. La la me mo i. Yo to va vai lei. To nga fi no nga na e. E te va vai mai. Ele short fall le to tele wo le fo mai wo tuila. Wo mai i New Zealand fo mai. Ale fo la sau mo i le alu i New Zealand la sau te loto lo to i. Mai fa longo. I mea fa polokiki, ma mea ia fai le parmene. Se manua fa penei, wa se fulu ni tamama, ni tinama, ni tupulanga, ma ni pepe oma na fa whanaua. Ala e sau fo la ea. Le tā ua le nā. E nofo, ma nofo, le tangata ma tilutilo. Wow. Makes sense. Makes a lot of sense, and the difference of choosing between the two standing right next to me. My argument has been well-founded and based on those evidences because of the analysis I've just shown you. And I'm my party, see now, my absolutely unbelievable. Yeah. Yet wa maile. Maile tato forensic audit. Na o nei tua I whangaloa tau ma whai e whai le whare mai. Aia, lalme o le ma whai ina whai. O le bea lale nā, o e doctor medical le tau na whai. Fi nau ina I whai le whare mai, e te sau e te alu e te nofwai as the home doctor of Wa'ofonti. Ai te le sau e te fi nau e te alu le palemene, e te fi nau mai le palemene, e avane se tupe whai e le mea le nale. Whai e le whare mai. O se silai toi ngā fi nau ngai. Sau e alu o e lofo ai, residential doctor of the Wa'ofonti Hospital. Ai sau e mau e alu I le mau ta whonu ma le palemene fi nau mai ai ni policies man tu la whonu tau whaofi. Pasi o mai ai le sau le tupe I no whenu fo mai le I. Ma whaile ngā luenga tau tua. A wala soi fua malolo ina le Wa'ofonti. E le au ngā I le palemene. Iwan. E le au ngā I le palemene. La tatu uo e tale peselea. Fo I mai. Sa ili se avanoa e tala noa tua ili tamai tai o Melissa. Ia, mai le tātou whale ta vale. Le Henderson Cars.
Lea foi pese o le penina o Samoa ina ua toe 25 minute o na tale o le tūlai ono ai maua lo ma le fesota inga ma le tama i ta i le tau sala la le lei i a Melissa mai le tātou fale tavale le Henderson Cars fatalo fatu Melissa ma lo le soifu maruia whaftai le tali wala au ma lo le ngādu lua i le dei aso Ia whamalo koe lau dunga ia sa whatala whātu le mamalo le tato tunu o lo whapena o na whawhangafunga mai le nei tu lao le o le afiasi ia ai a vea umasui o le whaita wala Henderson Cars i whaalawiloa a si tato ta vale o lo whapena o na whaata wina e mātou le nei i whaata wina e mātou ia o lo o mawa tato Ford Ranger o le latest model ale i le Henderson Cars o le luafe lua tolu. Savale Ford Ranger na o le latest model o le savale Toyota Hilux o le mawai mātou o le luafe lua. Wa o te taritonu o le tele o tangata o le ofia palai mai savale mea tau piki aku o van pe e whimana o ala tau ni tau tanga luma mai tau tanga le luafe lua anga i le luafe lua wha. Ia malesi miele iai o le lua mua sa avale luafe lua lima sa avale full brand new whatu atau ni umai le vai asolo wati atu nei. Ia a e whaatawa sa avale luafe lua lima lea e maua fua tuai la umea lo katite luafe ka la. E ese mai ia masa sa avale luafe lua whale na sa whala wilua mua atu. Ia malo. Ia o moa tato sedan, o van, o youth, e whapea ia sostu ainga ta avale ese o lo whapea na e fiam na oai. O lo o maua o mai le tato whaita avale le Henderson Cars. Malo, whafte tili lava. O le nā o te iloa, e mo i ta puni ia le tātou lo tua i le tau le ono. Ai whau pea o na talia i lātou e tālu sangatu, ma whai atu a lātou fesili i lunga o le tātou api o fōlinga ma le tātou pengata whailangi se i o ai na tālas fultasi le poa nani Ia, sa alela fionga e lo iai lava le tangata le te assistant le whaingalunga tinei le onoanga i kuma tasi so o ia la lea a whapitua le whaingalunga whapitua mona i tangata e fia apalai mai le pō o no la tō whaingalunga i le au penei fo ina i tōtuangi ile baitaini le ole ase. All right. Ia, lelei, nei te ua i se vanga pa uia te au, ia e toi whamanatu mai oe, ia ma au mai e mo le tā telefoni, ma le tā tuatusi. Okay. Whapeo lo o kia tau sa ili tau sa tau ta vale, a te le o mautinua po fia tau sa ili iai. Ia o nā sias mai le Henderson Cars, i le tasi wa wha calendar stripe pa toi toi, o le tata tuatusi le nā, a fia wala au mai foi, ia o na wala au mai le o wale se lau, pitu tasi. Ia, whafte tele Melissa, whailoa ai foi se teimi, but we are tele ngā luengo tutoil nei o fiafi, ia, masaunga le mū, le foi atu le fale, ia, ai whasui fuia wole te nei. Whasui fua. Ia le tamaitai. Ia Melissa. Ia ma le tātou whale tapale le nā le Henderson Cars. Ia, wala au i le telefoni le se tongi o wala se lau fitu tasi. Ia po lo wanga i le latu tuatusi. Se lau iwa wha. Cavendish Drive. I nā le pitonu o manukau i papa toe. Ia le nā, whafta yatu. I le au o nanga ma le tautua a le tātou whale tā wale le nā le Henderson Cars wale wa fuinga whailako whapiponga ma le tātou le tio nei i le tele o tausanga ua mawai. And speaking of wedding, ia le au tausi le sila atu de iai. Wa e ilo ma mau o tulawa le teimile nei. Le tāpenanga o le whaipoiponga atu le epa mawhia me la ua tāpena mai. Ioi. Ele e toi mana o bia ai se tusi walauria.
ua iloa mamau atu lava. I le saonga le ua vavai atu nei ai. The writing is on the wall. The collaboration and the engagement of HRPP and SUP and the engagement. We don't know when the rings are going to exchange, but we can see it. The collaboration of creating a coalition government is imminent right in front of your eyes. Vai vai o lele a falau mea. Le ya sisi o foi se mea fa pena. O lo o fa pe ai e fa ese ni langona I tangat. O le mea le te le man malamba yai. Is how you campaign to create a leader and how to present somebody. Ile ese esenga o to mai. Ai ai le mea e wha pito ai le to mai o le tangata. Alu le foma I e whaila na ngā runga wha fomai. Sau e le pizza la tauia. Sau e alu e whaile mea le nā. Alu le pārmene. Momori mai ia le. Fe au ma le sa vali tāua. Ia pasia le tula whono e whai. Ia le tūlanga o le wha le lei. O tō au wala ma le siu siu manga. E lei fo se mea o le atau fie fua au tau whanau. Oe ave, ia ta maiti le aonga ma ia ta mamai. Ia, le nā voi loa. Le wā polo kirisimasi, e sa o le lei oe. Ia, ti e lutu I loa vai tu le epa, whamai, vote red. Vai fui baono o le nale. A wai au mai uma I o uruma ia sui nei I tōtolu. O le a whaia I ai le whai unga. A tangata e to valu se lau o le atu whangaloa, ma le wa o whonti. O te lau ngā atu, I le to mai o le ausa la tau le medical doctor. O te lau ngā atu, I le tau o le tautua, maanga wa o mau. O te matua lau ngā atu, I le tau o le sui. O le whātuatua I le atua Samoa, ua tasi leu au mai, le whionga le ngā whatasi. Ia fui maono. Vai tolo. Ia na whaila ia lea. Ana whaila ia lea. O lau wāwhoi, o lau whai unga. Whatalo whatu fua lau, Filippo Tavita Tauti. Le vai aso ana se I mawatu leina mawhiloa I fui na I le shopping center a mangele. Ia male tā uso ia John, ia sione, lena tā ua whapena siasi atu I Las Vegas, ia Salt Lake City, Utah, inai vai aso o tona iatu, whaftaile tua fua lau Filippo, o lo o mawalo soifua, ai whamai ia le tala fua lau. Ai o sawe, ele koe ku mai lau ka manga o mau, o whak, ele a whaina. Nā ele me alu, ei mau upe ale toi tū, toi fo ia o, Faiva le le Ava rental, le Georgie's rental, ma le Georgie's pizza, ia ma le Georgie's Ava, te le me tua ia le fionga le li fai pule pole sunga fo ia le ia taua, mau upo e poe mai sios. Alo Sabaeli Salevi, alo le se formulia. Keep it coming. Press the like button, share our program, and leave a comment for me. I love reading your comments. Talofat Tosilino Flower Donahue, alo le se formulia, vapena fo Sovatasi and Maureen Tufele, alo mai mo mai inai West Valley Utah. Fatalofa tu ia la tau lena tau la papa va lole so fomdia le fa mai lena sa ole le ya ole ya tau te tau na lu ya le medical doctor o lausa alu I o e so son le fa mai ile fato sanga le va ngole fato sanga mai e fo le so son ile e fa na wina o le la pepe le la maua fa ile ko ngā pepe o whaka.
Se kai le anga foi o le na tolo papa mau ki vinga mau ko mengia malo e pule au to o vani toka talo falava malo le se fo bia o ai le talo falava o le sunga ya vani toka mai amene sa vea amene lava talo fa niva Nico Aniva is watching with you. Where are you watching from, Aniva? Yeah, before I oilea. O mai. O fitu o fisa ma mea. Alole soi from ria. Yeah, va pena fo I le sunga ya fale paulima au kuso pale so. Alo va taile le ma futa mai va tai fo I auto komeni ma me fa pena. Ya mau tau tala mali ya nena oilea tuliman alo fa taile le mafuta mai ya ai mo se foi o le apai sani tuile tofunga na lo so fom ria ya le nala o uma ya le tulanga o le stala o tangata panota ale melana I sa u fa longo atu o tae au e fa mai ai le to tele o I lato wa umono le stala o sui fa aulioli mo le parti fa fai o le fa tu I le tu Samoa tas la fo I fa solo fo I le stelina o I lato mai I le parti le hero pipi ya na ia le press conference na faia ale fionga le tamo tai pale mia I le ason le la au te tonu ala ale anga ia la utala noa ai se ia ulia se mai ono mata matai ma analyze I le po na nei ia ona mana ia fo le oni mata upo le atatu utala noa ia I le aso atai au ai se me va fongo nisi nei o tatu fasilanga e taua ia manisi fo I o fa afia fianga fa no file mo ele mana vo nga wenga malenga ngai fo Faiva ole atu nuku e de dei a selu
tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All together Auckland, Tāmaki Turiki. O se talawhiawhia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamulinoto mai le kampania le City Car tua tusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban, e ho foi tatu tawa le laiti. Taria foi la tau whaale tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A matatu lima se lausi aga ia tu le lima awha tala. Pe so te mai urungia, Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe amanamia se tawa le fōmolo ainga i le tau malulu. citycar.nz. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Yangai merse, como fai aquele se, aquele cai, falo mai la, milo mai o, milo mai o, cope la apo, cope la apo, milo mai o. Milo mai o fakali se awa eke hype na le o ka kiki ama nga ya love her so mai ama like a fear blur kasi lua kolu falima ke ba ai kula vaya o eke vinga vai ma inge ile api falling ke mawa unga nge ile fikulima ai ula vale la shora mai ika patau fa ya for tonsa milo mai o milo mai o Cope la apo, cope la apo. Po e lo mai lo fia pei o e te a umakua, o e te a umakua. Po e lo mai lo fia pei o e se yo fia pei a o se awaya. Milo mai o, milo mai o. Cope la apo. Cope la apo, milo mai o, milo mai o, fakali, se awa eke hype na le o kau. Milo mai, cope mai, la apo, oise, lima lunga, ale seki ia lima oi lalo, fua le mai lau milo, I ole maa ua pai le ala, fa ai e kuya ki oi malasa, ngale o so ai lo fa, ele fa pinga le fai ngole mea, slowly I shoot lava e o, kosi a kinga mea ngai le ofikawi, kuunge ilo ngai le ofikawi, fa amule mole a le ofi, awale fashia smeli dori, le aunga, sa o ai lo Jessica, ikinga ai se ono umangebe, milo mai o, milo mai o, cope la apo, cope la apo, po e lo mai lo fia pei o e te a umakua, po e lo mai lo fia pei o se yo fia pei a o se awaya, kiki ama nga ya lau her, so mai ama like a fear blur. Silua kolu falima, ke ba ai kula vaya o eke vinga. Vai ma inge ile api fallinga, ke mawa unga nge ile fikulima. Ai ula vale la shora mai ika, patau fa ya for your don't sa ai kuya ki oi malasa ngale o so ai lo fa. Ele fa pinga le fai ngole mea, slowly I shoot lava e o, kosi a kinga mea ngai le ofikawi, ku unge ilo ngai le ofikawi, fa amule mole ale ofi. Awale fashia smeli dori, le aunga, sa o ai lo Jessica. Ikinga ai se ono umangebe, milo mai o, milo mai o. Cope la apo, cope la apo. Milo mai o, milo mai o, fakali, se awa eke hype na le o kawi. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo.
Ua mawhai o le aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O le ese tatupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu maawina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. In this update, the Reserve Bank's kept the official cash rate at 3.25%, saying it doesn't expect inflation to start easing until later this year. Finance Minister Nicola Willis says the central bank continues to foreshadow future OCR reductions. She says the government's trying to help that happen by reducing inflationary pressure. If you think about housing, we've taken steps to put downward pressure on rents, with rents dropping in some parts of the country, and we're continuing steps to ensure that houses can be built more cheaply. Internal Affairs says online extremist content is dominated by identity-related ideology. Almost 1,000 web pages were flagged to the department for suspected extremist content last year, up 10% from 2023. It says far-right extremism was the most common, but Islamic-motivated content resurged. Digital Safety Director Jared Mullen says the types of web pages varied. Sometimes terrorist groups have organised websites where they might stage their promotional material, raise funds, and in some cases sell merchandise. 2 supermarkets in Auckland and Hamilton have admitted to unfair trading. The Commerce Commission filed criminal charges against the Mill Street and Silverdale Pack and Saves in December. Claudia O'Neill reports. Both supermarkets advertised prices that didn't match what was charged at the checkout and promoted specials that didn't exist. Mill Street today pleaded guilty in the Auckland District Court to all 8 charges against it, and Silverdale pleaded guilty to all 10. Each carries a maximum penalty of $600,000. Sentencing is set for November 4th. And the Asthma and Respiratory Foundation says changes to asthma inhaler access is a major step forward. Pharmax announced today people using 2-in-1 inhalers can pick up a 3-month supply in one hit instead of one from August. And that's your update. To sport, and Black Caps opening batter Finn Allen has been ruled out of the upcoming T20 Tri-Series in Zimbabwe after sustaining a foot injury while playing for the San Francisco Unicorns in Major League Cricket. It's unknown how long he'll be sidelined and a replacement player will be called in. Game 1's against South Africa next Wednesday. Warriors coach Andrew Webster claims Tanner Boyd is a completely different halfback to Luke Metcalf. The former Titan has edged Tamati Martin for the number 7 jersey against the West Tigers in NRL on Sunday at Mount Smart. He's been a staple of the New South Wales Cup side, which is on an 11-game winning streak. Webster admits Boyd is not as fast as Metcalf. They both pass well and kick well, but Tanner can kick the cover off the ball. Tanner's not slow, but he's not express. He's very much an organiser, likes to touch the ball all the time, as Luke likes to marshal people around and get out the back of it and wait for opportunities. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Ja, toi whatalo whatu fo i le whafonga tā pua i le atunu, e le itu la muli o le tātou nganga i fo Faiva, e na ua manawa ngā ruenga, ia ma ua nganga i fo i le la, ia ma mapu atu, ma ngoto i le itu langi i sifo, watu le whaambalo ma le whaaftai, ngā ruenga le lei sa whenga iai ma le tātou atunu i le so, whaamalulu atu le mauas tātou whelo inga, ia ma le whaletua ia e mele palamo. Ia o le tasi fo i fufonga o le tātou porkalame le nā. O le malu i whale se i vanga nā i le sunga ia Matt e luatua. Le alava o lo o whaima wala au mitangata i le numera le sunga ia Matt luatua. Fia whaile insurance.
Ia, e tā ua le nai pui ai le soifua, o mea tō tino, o le mō kesi. Ia, malou soifua. O lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa. O lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa. Vel de ia vandoa, ia, e toi whatalo whatua i fo i tamamtina mātua malama. Lea sa tātou whiloa i le porokalame o le whaliu le la, i le asonga fua, lea na se ima vai atu nei. Whatalo whatu i mauta malawa o lo tau si ai o tau, ia, ma watu fo i le wha malo, ia ai i o no sa i le malulu. O tau o whanau o lo tau sia na i o tātou tamama tina mātua ia. Ia no whangia. Ina ia malutia lo lātou soifua a puti mai o taimi e tau e o na whaino le whala au vai o na mea le nā leo mamai tō ina mo le mātua nai tama mātua o lai au mai i le whaatanunga le fōmai ia awane i whai unuina i o whala au le tō ina a o le i whaia sa na tau mawhtanga ma le lomatua ta tau o na whai le tau mawhtanga mua. Le toast ia po le Whitbix fōi ia masina i puti o na whainu ai leo lātou whala au mawhai o lātou fūsinga po ni tui po a mea o mua na whaatonu atu le fōmai. Ina ia, wai, e whaisi marolosi o meo o whala au. Tau la o na iaisi na tau mawhtanga e tali maruma iai le marolosi tele o whala au. O na o mai leo la utalanoa, leo mai o na tātou utalanoa atu i leisi anawa tau lea o le whaalu o le ono 10 miliona po o le whaafonga fo ila. O le tua inga ngā luenga le nā e whai i lea tu whangaloa, ma le wa o fonti. E le ngā whatia e se ono 10 miliona. O le piliona ngā i le 2 piliona le me whai ai ia e matua tu ai au vai maunga na ia i nā pe a whai o lo mawhau e whai se talo. A pe o lo o watu. O i tu ai ngā infrastructure nei, ma tu ai ngā luenga te tele nei. E whaalango lango i company, lātou te whaatino ina mea nei i atunu mamau. A o mai fo i company na. E o mai a mai a lātou masini, ma mai a lātou mea whai ngā luenga. Whaatasi ai maro lātou tangata whai ngā luenga. E malama lama, e ele to mai ma le anga wa e whai i mea nei. E to i titi lava nei tangata o le tātou loto i whale ma le tātou nuu e mawaini ngā luenga. A o ngā luenga fōi, o le matua matautia. Very dangerous. Na pau le mea, lono winga o le tuturi o tātou e seina, e whai ngā luenga, e loa le lea le seina le mwhaino na whaio. E pa ua i le lo i le vanu mauti e. A le la aturi e i tātou, e la umaa, ma whaia isi ngā luenga. A o le tutongi e lua tā la valus fulsene le i tūla. O le taule na o le soifua o tangata lautele o le atunu, or the local people that will come to find some work with these people and companies from overseas. Ele maua isi tātou tupe. Ele maua isi tātou mea. O tupe uma e te tongi e i tangata nei. Ea, te tolu mai iai. E toi fo i uma i seina. Me ia pani i a tupe nia. Ele i titi se tupe. O le a whaata vale ma tali ori o i te tonu i le local economy o le community ia pa o le tamau a inga fo i le tunu u lautele. O tau silsila iai. These are unrealistic plans. Le la mai le va. Le va fo le malanga i savai. Ma le va ma muli whanua. 5 salau le ono salau tangata. 5 sefulu i le ono sefulu ta vale mwhai na vek. A le fui wha mai o le a whaila wala o papa. Mai i tū muaia ngā i savai. Ma whai male wala o papa mai i manona uta e a po muli whanua e a rua ngā i le ainga le tai.
Wā, ia tu ai ngā mea whapea le awhai. O Samoa o le atu nuu lai titi. Au tau tilo ma wawa ai ai. O lana winga la ele au ngā le wa. O mea le anga uma mai tūmua, mai upolu. O le a avatu i tai e wha mātanga ma wha le anga ai the natural beauty o si o manga o le mātu ainga le tai. O le avatu i ai winga mātanga ma mea le mana o mi e mātou i tai. O le ao atu tangata e pāti ma soli sa pati i tai. O winga wha whaita anga. Ia ma le wha la pisi. Ma le tia i solo i tai ma le angai le ngata i whale. Ma le siu manga. The natural beauty of the environment of Manono and Apolima will be severely damaged. O ngā luenga i o le tilo iai. E lei mani plans o whaia na le tau mai a le mea lea. Au tau sila iai le mea lea na pāi nele paketi i Samoa. Tasi tesi ma le 2 piliona. O le mea lea na pāi le paketi. O le mawhai o le toi whaia nisi nono ngā tupe le tunu. O le ala le mele bana na o iei la wadi ia. E bankrupt le atunu. E toi fo i o la whalolo. O tilo o tātou paanga. I grants mo mea whapenan au mai. There is no return and nothing to show for in Samoa. Ia. Wa tele tupe o whaalu. I tūlanga whale tonu peo nau maia. Ele forensic audit report. Ia al whale velawe. E umi fo se taimi tātou te le tala no ai ma tātou tilo iai. O lea umana wha ingoa mai. Mea na whaalu lea ngai i tupe. Whaalu ai mā i mau tupe. O le wafu sa titoa. Le malai wā lele na whai nei ti avea. E lua se fulu. Ma tā ngā luenga ma poloketi na whaalu ai le 4 miliona. E lei ma se mea o fua mai. Le ai se mea o fua mai. Tufa le tai 5 tā la i le taimi o le census. Ma le manatu whai mai o ana o se whaauwhiuwhinga ma se alofanga. E whai le tusinga ingoa ma whai ai ma le national ID alana mena tupu. Tufa tolu ai le taimi. O le ma whai. Le ai se mea na whai. 4 miliona na alu le nā mea. Ai le o tangata uma fōi na maua le lātou tai 5 tāla. Le la ua o le taimi e toi wha mama ai lola pālota. Ai le whai o wala, le whai o lava ni national ID. O le tupe tiai. O le nā tupe o tiltonu. O le tufa ngā tupe o le whaatosina o whai ngā pālota. E le se tala na. O le mea moni fo i le mea le nai lo utalitonunga. Ina ua le whanau mai ai, ma le tau luu le wha moe. O le mea nā lai o na whai, pe a whai, that was the initiative and the intention was to create a national ID card. Whawhiwhea la. Ona le pāle pāketi a wā poloketi, nei e le aise poloketi i lalo ane. O le 5 piliona, pole anga i atu fo i lunga le 10 piliona. Let alone the budget that we have, and it was $1.2 billion in deficit and in debt. Le mea lana lena focus i ai le whatuatua i le atua Samoa watas. Ina ia mawhai. Ona tutongi mua ai tālafu.
ina ia mawhai, ona toi whaatanga ina I tātou, wā ua whaasā Samoa. Nā ona tātou a isi solo. Ia tātou pāanga ia tātou te militino whaatasi, a ua wawa ai mai. So le, e atili ai le māwaru lunga, o ai tā lafu o le atinu. Tau te mana na o lai se whainga mālofa pena e toi tu lai mai. Tau te mana na o lai se whainga mālo e toi tu lai mai na o le ai tā lafu. Le ai ni atinae. Whaasā loa e whale tupe te tele o le lalulangi ana tātou ai tā lafu. O le mena na whai. O na ola whalo lo lea. Tāu fia o tā pulia le whale o sio. Wa le mawhai o na tātou toe. No ina ni tupe. Ia. Ia le nāla ia. Tātou o. Tā le pese lea. Whaamalui atu ai. E le manawa o ngā luenga. Ia malunga fo o le ala tele. Ina ia saunga le mō. Ma pupula le le iei mata. Mahala mata I lunga le awala. Se maya ula fano ile afi o le taunu unga le na o ala o satani e sua mali e fa aniu a ati a o le afi a asa I kena lona tali fana wale atua ta pena masa uni ualata lo tawi sa tuli loa ina pea uele anganga paia a o ufati no le tale ni ma o fa afia fia o mea ale lalo langi maletino ua o taia ina ua ufia lo uloto ele anganga paia tama vale ua ia filia molo na fina ngalo ina ia o fa alia o mea nilo ua ia au maia o te fa ailo atu o lona matautia watapunia nei ole alo fatunoa o lo ua tua ile lalo langi atoa tangata onu u esema o Samoa o le fe au le na ua fa ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama ilona numa ua ia toe alofa ina ua ia tapunia ina fo ina fina unga safaya e tangata malona anganga le taimi lava lea sa vala a wai le atua I tulu inga ole nei lalolangi atua tangata o Israelu o I fea mafia fo I maia I te tonu o tou sa faatafia ua toe alofangi aina e lo utama o Israelu o lona nu umalana fea ngainga o Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei malona ainga tatete e mai nisi I le nei faalinga se watutu sama toma se ilonga o mea eva aya a o fea o lo fa atua I le atua eleva aya e a fio I mea lilo ai le o le fa
tau manu le na sa e tuli nei e toe tangi tui Wa tapunia nei ole alofa tunoa Olo uatua i le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga Finangalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Pale faa tau wa ai awala mai ai olona mana Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano Ona fai upu mai maleva ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o keriso Ua whaai loa mai e le atua I tama vale vale Olona finangalo Ua tapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aulena ua wha ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa Sa lave ina I oanga sala le lalo langi atua Ua faa muta ina e le atua o le na avanoa Ua faa tau nuku o lana upu pei o na tusia Tama vale vale ua ia fili filia Molo na finangalo ina ia o faa alia Awa ele faa pauna fina ule anganga ule atua Mamanatu o tangata Watapunia nei ole alofa tunoa Olo uatua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga Ua tapunia nei ole alofa tunoa Olo uatua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anga E le da, le si ufonga o le sunga ia tolu manave misi luki sua whanofo fi mari ai ia mawalo fatua ia te oe a o e lunga o le ala tele o le lava e wawa iatu ia le tala o le tau o lo o iai le tūlanga o lo o lapata iai le pa upe o timunga i le nei pō ma le aso a tau whaasolo atu le whai unga o le vai aso
O le lapto inga fo la na e molboli atu yo au tafa. Ina ia lo fangia. Le sao fa tulanga ina i lunga o ala tele. Ia maso se mangala ina ia saunga le muai. Ile ngā taulau soifua saunga le muai fo i Malesi uso a tangata. Olo o fa o ngā ina le awala. Tu ua vanua fo i. Nisi teimi lava papale ma e ono sa. Ia fa ia. O le atau tuli lo sao. Ia e te loa e fa le tonu wai ma la vea ai se ta vale ma tu o mai nisi tulanga le manuia. Ia. Tu le avanoa. Ale tu fo ilo tu avanoa. Le stangata ma e lava papale. Fatalo fatu si vanga leo lo mai moa mai I lunga I Salt Lake City, Utah. O le ulua I o malo asiata. Mai Alice Springs. Taro Skin taro. Alo se fuman via. Ano I malo. Siva Mawia watching you from Seattle, Washington in Tacoma. Ya mai lato uma. O le tapita Aliva Nico. Watching you le atoa from Sydney, Australia. Alo le se fuman via. O na o mai leo lau talanoa le mata upulea. O le aso telitonunga. I le sala lea ua tula I mai nei ma ua pasia fo I le teuteunga o tula fono o whainga palong to lua fes fumareiva. Le lua afe ta la, mo le tangata I le stala. Ma le se lauta la I le tangata ua le stala ai le whaia lana palota. Wa te le ea lea sala? Po se tulanga te tau o le toe tilo iai se whainga malo, awa nala na whaile mea le nā. It was an act of deterrence. Nā le winga le upu le nā. Nā la o na whaatino le te le o le mea lea. O le sala o le mea lea o le stala. Ona. Ina ua whaamalo si ai ma una I tangata e o le stala. Ma whaile palota. O le mea moni lava la. E te tau ona matua te le atu le sala ale tangata e le palota. Mau ia lau tala. O nei New Zealand, e te le atu le sala ale tangata e le palota. A le mea le e whaine I. O le mea monia, e tau na whala I titi le sala o le stala. Ai matua wha te le sala ale tangata e le palota. O lau tilo le nā ia I le mea lea. Ia te le atu le sala ale tangata e le palota. Nai lo le tangata e le stala. Wai le isa o ngā e te le stala ai. Ai te le palota. Nā la leo ngā e te le stala ai. Ai le wha ngaina la wa ia te tau. Le mo o umatu I tangata I fafo o Samoa. Ina ia mawhai o na whaatanga ina I lātou I le tūla whono e whaatino atua I le lātou palota. O nei tūla whono umana whai peo na uwhai atu le pō na pō. Ma le aso ana nafi. O se mea e le ami o tonu. Mai o se mea fo ina whaia e pei e fōringa mai ai, o se taui mo I lātou sa tāmu mo e le palota, ai le manuia. Ai ina o toi whaile I loi longa ma le so inga, ale komisi lātou te wa ai, I tu la fono ale ofiso o whainga palota, malamata upo o whainga palota. E le te tawai o le toi au maia ni tangata, sa fa maunia la to solitu la fono ina ua mai ale palota e se ei masau fa I to tonu o komisi le awa pe o se bele na ua e le manuia le palota ai sau e lofo I le komisi le wa e fa ina on or legal petitions from the election ai sau o na te o ke ya sau se e il komisi le te le ale tupe mo ai
O wheni me whaamaoni o le soli tula whono pa le whainga palota, pa le whaamsinonga. Ai toi au mai ma apo mai le au soli tula whono nei. Lea wa pei linga mai. O se whainga malo o soli ngā tula whono. O mai e sa whawhai I komisi lea. Good on you, boy. Yes, whatever you've done wrong, it doesn't matter. Come and give some advice to the Electoral Commission. How do you deal with your sinful ways of... Mea nei soli e le tula whono wala i le pau lau whato sina. E sa le tula whono. Wa o tō wawa ai la e mea leu te whatuene. Why? Is it a payback time for running in the election to support a particular political party? O le tutongi la leo oe we pa le whainga palota ai sau se I uina wha maoni I le tula whono lo soli tula whono nā lai o le whaasala o le whaamsinonga. Ai sau e nofo I e whai oe masiri anga o le komisina o whainga palota ma le minsta o whainga palota sau o oe e te alu e whautua. Whautua I ai I le a I le solingo le tula whono. Ngau tō wawa ai. O le au tū masani o le launga le atau sa vea. O Samoa o le atunu tofi. Ia longo atu I tū e fi o Samoa ma le lorangi atoa. Le toi wha manatu pea ma le wha manatu pea. O tufanga tupe ma anavatau lea ua whai e le o ngā tasi ma le finangalo le atua. E le finangalo le atua e fia a ai Samoa. Ma taliola Samoa. Ma wha tali ai Samoa. I le tupe tufatu ma le mama talo ma le mea ai e tu lima atu I le ngutu o Samoa. Tu lou le wha fuanga le tunu. Samoa. Ia no fofale asa tu ia maa le mea le nei. Ole a e matua I whano noa. Ma e matua I mativa lava. Ma ole a e matua I e polonga. I lau fia ai, ma lau ngā lala, ma lau fia inu. A ole ai se ati na e te tua I ai. Na ole se lau aso. E tu la I mai ai, tu la e pape a whai ewa e to e sau. E whato amatu o tu ai ni nai whaamurianga whapena mo le tasi le vai aso. O le lima se lau tala. E te le lilo e te le lanu langa. E le o so tofi lea. O Samoa ua uma ona tu tofi. Ona ele malona whaasino manga. Ele fia a ai. Ele whaatalitali I se tautai e sau to e sangone. Se ia se tasi le muri o le ola. E tali ai le sua le atunu ule nei. Na o le maalie lau whaalongo o le tupe. Pā lo le paketi le na. Ona e loa lea le wingo lau tala lea ua watu I ate oe. O le se senga, au tō wa ai I ana watau ia na o le tufa. O le se senga, o le pāti e iai o lātou Economist. Ma pāti e iai o lātou suatusi, ma lātou tausitusi. O Economist o tangata e ata mamai whaapitoa, I le whaasoasoa ina o le tupe, o le tamao a inga. Ma o lātou mawhau whaunga, e poupou wai le posi ina, o le tamao a inga o le atunuu. Mō tangata uma, o le auso e tusi. Lātou te le tusia ni tū la whono, au tū la whono iwa au mai le tūlea. O lātou nā le wha mau ina, o mea na mau mai I tupe.
Nā tū te le wha so ida se tupe a lela ua mai ma meo palosi sia ma na vatau ia e matua pongi sā i le atunu. E se senga nā whaafonga a le atunu. The economist on the far side, bookkeepers on the other side. Tangata ua uida whaapitoa, ma le to mai whaapitoa, malama le le macroeconomics. Macroeconomics. A mawhau talana. The difference between economists, le te mao a inga ma le whaasoso ina o tangata ata mamai ia na onga le iai ma malama le iai le whaatamo ina o se atunu. A o ia le ini economist o meo bookkeepers. Talofa se naura, Belinda Kuinise Ualotu, Nancy Poese, talofa lava malo le soifumri whaftaile mafuta mai fo i le au nanga. Margarita Samoa, Aniva Nico, ia maleta mai tai o suluama whalilo a shiu, after yatu malo soifumri suluama whalilo, nala ia, whao ngā le to mai, Manga vaa na ave ai e Samoa mo na tangata e oe ngā lue. Oi e oe a o onga i whafu. Eo. Whao ngā le to mai whaa fo mai e whaso soani ai i le wha i titia o ngase ngase ma wha le tonu o le soifua ma loloina. Ta tia le porkiki. Awa le mea le leu te whatuai. Pe a au mai la ia tamari iumane i to tolu ese la to wanga wa. Ai o fili ina la le tangata o te alu e momori la na savali. Ina ia manu malo le tu malo lea. E le mawhai ana le malo. Tala saul tala na. Muswate ta inga la, dea la wa mai nei le to tolu lea. Medical doctor, le sunga ia leusa. Pizza doctor, le tofa ia mo upo le sunga le atau le sa. Le fionga le ngaftasi. Ia fui mono. Depende la po oila le tangata le la. Fama ia le leila, saula le atau e memoria. So se o tamari nei pe a whai o te tūwa i e momori, mo le mea wha maoni, e te tau o na manuia ai leona i tū malo. A o momori si osi, e tū si osi. A o molia le fionga le ngawhitasi, e tū. A o molia fwoi le ausa, e tū. Langa ese mea o tā leni maanga waa. The know-how to present somebody. Ioi. Mena o te whatua i lawari i e o la vale mai. Tātou te le panga. Tātou te le panga i le meo le to mai e momori ai sa vali i le atunu. Ma ta ngata tai tō tasi mo lātou malusi anga maanga waa. Tala sa o male tala upo, male memori le nā. Ia le nā. Te le lava mata upo e fia tala noa maa. A ngā i ei se whaamatalanga. Ai tātou tuli matai, nā iaso o lo tutoe. O le a whaamai ai i a whainga whiriwhiringa. Ma le stalo sui whaorioli o le pāti ma le pāti. Ia, whapena foi. Le tā ua tele wale o whalongo tule. Wei foi tangata ua oe. E whina wina, le tui nātu o le mata upu, e a fia ai le komisina o whainga pānota. Ona o lona talia ina alo ia o le swafa la uli le mali atoa e le stala ai i le whainga pānota le nei. Te wawa ai le mingao. I le umahale su e le tula whanu. Ti ngāo no atu ka ei mai nguku makoko mai nguku le whaamisingong. I le telo mata aupu e peo na i ele whongaftalai. Ale whala atoe ave le komisina.
Tau te le mali die, matalia ina le unga o le whaamsinonga whanua masuafo o lea so. Ua whaifo ai le peni a le whaamsinonga. Ma osi, ma whaamautu le whaamsinonga o le unga. I le tū la whono ia whaamauina nei le suafo la auli o le mali e toa le ua tea polota i vao Forsi Schmidt. Le ala ua tau vai. A le ua lau manu ia sau le ala uvea ava mai. E kau oso mare pako e kau whai kalmai kwek. Ave Amerikala le vea. Tu, Koi kianga la vea kula i leo o se mea masau. Pele mea le nā. E o lava i whainga palota la lava i tau wō lava e. Ave nei mata upu le whaamsinonga. O la le mea tau te ave le whaamsinonga. Le lua uma mai, dei unga le whaamsinonga whanua msuafa. Tā mau māloa ia le whaangaina. O le suafa o le lauli al mali e toa. A le ale whi au. Nā le whi au i mea tō tino. O lami soifua mangafa. O le ainga sa mali e toa, ma le ainga sa tupua. Ka whewhi eri, ere uma, ma le mawhai lava o tau. Ia, whawhoi mai se upu o le ia taua. Ia, ai ia, anga le leile atua. Ma ia, saunga le mū le anga i atu i mauta malawa le nei fiafi. Tātou whiloa i le aso a tai ao. O le whaatawhiti o le Gagaifo Faiva o le atunu. Ia, whapena fo i mataita i mai iai lo tau soifua. Ia, whapena fo i ona manuia le atunu lolo le atunu. Ia, mai se o la tali ngā sua. Ia, mawhai ngā taulanga i le nei fo i tai ao. O le nei fo i a fiafi. Tu au tau. I le pese le i a taua. O le nofo tō tas. Ia, mawha manuia tua i nai tamam tina mātutua o le atunu. Ia, whapea fo i le ainga sa le vi, mau tau whale tua nai tamam, tina mātua mālolo manu mālo mai le ngā luenga. Talo whapitoa i sio anti. Whalewe lave, poe la ulu. A whamasanga i ka huku i la ie, i Hawaii ma le tua whine, ia i vauna ma le tamaita i a shivauna. Na mātou tina pele, ia la whaiari. Le ulua i gali, so alo wha pale mata o le alofa la vea. O lo o wha fonga mai i Samoa, ma tāpua i mai pēa. I so se teimi se i o lava, ina tāua lunga le tautua ale i a taua sa vea. O tau i lunga, o le apia fōringa. Share our program. Le teine leo te wawai atu leo so mai i Belinda, Kuinise Ualotu, watching you, Savia, from Hesperia, Victorville, in California. Thank you for watching. Well, ladies and gentlemen, friends and families, those are the stories of our people today. And I leave you with one of my songs. Nofototas, Ria le tātu tunu, le ia taua le nei alofa tele mo oe. Whenua I tai au, soifua mo ia manuia. Atasi ma fau ngai wa sau tualasi le lo fai mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tafia falongo iai la upele ea o o fea o e iai Lalo langi pua male manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Be ana e la Talata mai Se kusia uma e fai mai La upele ea Wasili oe leva ai
moni ai o Solomona o vai e telele tinea le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai le timungai se ito mai wa o galala le fia inu vai fai mai so tala po o a upele ai lalo langi pua o male malu wa sola le la fa sulu sulu unai o folingai wa mo atu pe ana ela talata mai se fusia uma e foi mai